Жалал Абад шаарындагы нефтебаза өрт тутанып жатканын айтып атышат жергиликтүүлөр. Өрт өчүрүүчү кызматында унаалары келип атышат. Жарылып кетеби Панчо? Жарылат да. О, жарылган болсо тегиздел болосуң. Koltuğu var ya Cem'in o zamlıkası. Şimdi ölçüne mi şu an? Мына үйлөрдү да көчүрүлөбү кандай болот тургундар? Здесь... Не журналист. Ооба. Yaşamaya tayin yok. 3 neme o. Şimdi su var, top bakıyorum. Niye geldin? Dönün mü? Kaçtırgın. Haydi kızsın sen. Ne korkma o? Ha bak. Ne korkma? Korkma. Korkma.